mubibona uyu ni umutambagiro ku munsi w'itangwa ry'ubusaseredoti bwahawe ugiye guhabwa Padiri Inyasi Nshimiyimana. Padiri rero Inyasi Nshimiyimana ubu aracyari diyakoni kuko ntarabuhabwa, ariko mu kanya arabuhabwa. Diyakoni rero Inyasi Nshimiyimana ni mwene Celestin Ndururutse na Aquiline Yabagwije. Akaba yaravutse tariki ya 20 Gashyantare umwaka w'1988, avukira mu muryango w'abakristo. Yahawe rero batisimu ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1989. Ukarisitiya ya mbere ayihabwa tariki ya 13 z'ukwa gatatu umwaka w'1998. Akomezwa tariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2002. N'uyu mubona rero ufite imyambaro ayitwaye mu ntoki mu kanyara ha isakaramentu. Urabona ko aherekejwe n'abasaseredoti batari bake baturutse mu maparuwase atandukanye yo muri Arkidiocese ya Kigali, ndetse n'abashyitsi baturutse hirya no hino. Ni ubusaseredoti rero bugiye gutangwa na Karidinali Nyiricyubahiro Anton Karidinali Kambanda. Mu mwaka rero w'1993 kugeza mu mwaka w'2000 yize amashuri abanza mu kigo cya Shami na Rutonde. Ni hano hari muri paruwase ya Ruhuha, ariko habaye muri paruwase ya Kamabuye. Mu 2002 kugeza 2005 yize mu cyiciro rusange tronkome muri GS yitiriwe Mutagatifu Yohani Batista ya Cyahinda. Uyu ni groupe scolaire. Mu mwaka rero w'2005 kugeza 2008 yize mu ishuri ry'ibinyabuzima n'ubutabire biochimie. Hanyuma rero ubwo no kuvuga ngo amashuri yarakomeje. Ubwo ni muri groupe scolaire ya Mutagatifu Philippe Neri do Gisagara. Nkuko mubibona rero Karidinali yahigereye, akaba agiye kudufasha muri iyi gahunda igiye kubera ahangaha yitangwa ry'ubusaseredoti. Diyakoni Inyasi rero ugiye kuba padiri mu kanya kagiye kuza 2009 kugeza 2010 yinjiye mu muryango w'abamisiyoneri b'Afrika, atangira muri Prophétique Gitega i Burundi mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2013. Yize muri Philosophie Isidore Bakanja i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDC. 2013 kugeza rero 2014 yari ari muri Novisia iri Arusha muri Tanzania. 2014 kugeza 2016 yagiye kwimenyereza ubutumwa mu mujyi wa Adigrat muri Ethiopia. 2016 kugeza 2018 yatangiye amasomo ya teolojiya muri Kaminuza ya Mutagatifu Augustine ya Kinshasa muri RDC. Hanyuma rero 2020 kugeza 2024 Diyakoni Inyasi Nshimiyimana yakomereje amasomo ya teolojiya muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Yarayasoje rero uyu munsi akaba agiye guhabwa isakaramentu ry'ubusaseredoti. Ni ibirori rero bishimishije byitabiriwe n'abantu benshi cyane. Nk'uko mubibona, iyi ni imbaga y'abakristo baturutse impande nyinshi zitandukanye hirya no hino, bakaba baje nyine kumushyigikira no kwishimira ibi birori muri kubona. Reka rero tubikurikire. Stop.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugire amahoro. Icyubahiro Kardinali Ntoni Kambanda, bakristu muri hano, cyane cyane abakristu baturutse mu maparuwasi atandukanye baje kwifatanya natwe muri ibi birori, bakristu ba paruwasi ya Ruhuha, namwe kandi bakristu ba paruwasi ya Kamabuye. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. uyu munsi twarawurarikiwe, none nguyu wageze. Tugiye kwakira ingabire y'ubusaserdoti nk'uko Imana yayitoreye uyu mudiyakoni wacu yashishimiye Imana, ariko twebwe ntabwo twabyishoboza. Niyo mpamvu nyiricyubahiro Kardinali yaje kugira ngo abidufashemo. Ndagira ngo rero mubanze mumuramutse. Murakoze. Nyiricyubahiro Kardinali, mushobora komeza kuduturira igitambo Eucharistie. Basaserdoti biyeguriye Imana, ba Kristo bavandimwe, by'umwihariko ba Kristo ba paruwase hano Kamabuye, uyu munsi ni umunsi w'amateka muri iyi paruwase nshya imaze imyaka 2, ikaba ibonye umusaserdoti. Uyu munsi akaba ari uw'amateka kuko ari bwo bwa mbere isakaramento ry'ubusaserdoti ritangiwe hano. Ni impamvu y'ibyishimo bikomeye kuko ubusaserdoti ari impano ikomeye y'Imana, imbuto yera ku butumwa bw'ijambo ry'Imana ryabibwe hano. Bityo rero teguriye imitima yacu kugira ngo dushobore gushimira Imana, kwakira ingabire y'ubusaserdoti no gusabira Diakoni Inyasi ugiye kubuhabwa, kugira ngo Nyagasani akomeze kumufasha mu butumwa yamutoreye agiye kumuha. Banze twicishe bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kugira ngo dushobore gutura iki gitambo tubikorana umutima usukuye, wigoreye n'abavandimwe kandi wigoreye n'Imana.